početnici, što ima, kako ste. Pošto ja nemam svoj život i nemam pametnija posla, odlučio sam da snimim ovaj video. Mada život nemate ni vi čim gledate ove moje videe, ali nije bitno. Primijetio sam da su ljudi isti kao ovce, ovce vide tamo jednu kako radi nešto i sve rade za njom, takvi su i ljudi. I dosta su sad aktualni ovi challenge, a pogotovo flip challenge, ili da budem još precizniji, bottle flip challenge. Znači uzmete bocu, bačite i ona treba da stane uspravno kad padne. Ali mi ćemo probati nešto što niko nije snimao na Balkanu, u svijetu malo ko, zato što je to veoma teško, nemoguće uraditi skoro. Potrebna je vježba velika, dobra motorika ruku, dobra procjena, preciznost i malo sreće. I ovo što ću ja raditi, radi se pomoću stare tehnike Shaolin monaha koji su oni provalili još prije 1300 godina tamo negdje u Kini. Nebitno skroz da napravo rečem. A u pitanju je Square Flip Challenge ili vam kocka Flip Challenge, ili da budem još precizniji, obrni kocku izazov. Znači imamo kocku, uzeo sam ovu Rubikovu, nisam ima drugu napravo rečem. Znači preciznost, koncentracija. Zadržavamo dah. I... TO!